Hagati aho abakora ubucuruzi buciriritse bwambukiranya imipaka hagati y'akarere ka Rusizi mu Rwanda n'umujyi wa Bukavu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo baravuga ko umwuka mubi uri hagati y'ibihugu byombi urimo kugira ingaruka ku bucuruzi bwabo. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Temistokle Mutijima yaganiriye nabo adutegurira inkuru. Twebwe turi kujya muri Kongo, umumotari ntumutege kuko namenya ko uri umunyarwanda ni inkoni, ku buryo nandi twe tuziranye ntabwo natungura ijisho ryanjye ngo baribone kuva ndi umunyarwanda. Numwe muri abo bacuruzi bato bambukiranya imipaka hagati ya Rusizi na Bukavu aragaruka ku ngorane avuga ko barimo guhura nazo muri iyi minsi. Abagaragaza icyo kibazo ahanini ni abatembereza ibicuruzwa byiganjemo imboga n'imbuto mu mujyi wa Bukavu bashakisha abaguzi. Bavuga kuko kwishishanya hagati yabo n'abaturanyi b'i Bukavu kwatangiye iminsi mike nyuma y'aho intambara y'inyeshyamba za M23 yubuye mu ntara ya Kivu ya ruguru. Iyo twambutse Kongo batubwira ko ngo hari abasirikare bafatiye Kongo. Namwe rero ntabwo dushaka kujya muza mufata uburenganzira mu gihugu cyacu. Ntabwo tugomba kugira demokarasi wacu, ntabwo muzajya muza kutuvogera uko mwishakiye. Batubwiye yuko umwana w'inzoka iyo wabyawe n'inzoka nawe uba uri inzoka. Hariya muri Kongo hari ihohoterwa rikabije, amagambo asesemereza. Ubwo rero ibaye nk'uvuga barakubwira ngo umwana w'umurozi nawe aba ari umurozi. Tukavuga nti twebwe tuba twaje gushaka imibereho, ibyo ngibyo ntabyo tuzi, ntituzi niyo biva niyo bijya. Nyamara iki kibazo ngo kiragenda gifata intera nyuma y'uruhererekane rw'imyigaragambyo yamagana u Rwanda irimo niheruka kubera mu mujyi wa Bukavu kuwa gatatu w'icyumweru gishize. Aba bacuruzi bavuga ko ubu bamwe muri bo bambuye impushya bari bafite zo gukorera ku butaka bwa Kongo zizwi nka visa ku mpamvu batasobanuriwe. Twaragiye turambuka umupaka, barangije bafata amaresepase, bafata n'amaviza, barayafata barayagarukana, bagarurana amaresepase mu Rwanda, visa barazijyana. Bavuga ko amaviza uburenganzira ari ubwabo muri Kongo ko guhera isa yateshwa agaciro. Abenshi bacuruza ubucuruzi buciriritse kugeza n'uyu munsi nta viza bafite ko zateshejwe agaciro. None waba ufite viza yawe waguze amafaranga yawe bakayishanyura ukajya mu gihugu se kandi udafite ibyangombwa, ntibishoboka. Kuba kibasha kwambuka nabo bakavuga ko hari ubwo bamburwa ibicuruzwa byabo cyangwa bagasabwa amafaranga badasobanurirwa icyo yishyura. Aho bakunyaza ibintu wikoreye kuriya ucuruzi Kongo ugenda uzenguruka, wajya kubona ati gesa mbongo cyane ibi nibi, bakaba bakunyaza ibyo wari ufite. Ntaho ubarije urataha ukaza mu Rwanda. Hari ikibazo turi guhura nacyo cyane ku ruhande rwo hakurya, hari 5,000 turi kwakwa mu gihe twarengeje saa 11 za nimugoroba. Bije vuba ntago tuzi impamvu, byakwa n'abasirikare bo muri Kongo. Abo bagasaba ko inzego z'ubutegetsi ku mpande zombi zaganira ibibazo nk'ibi bikabonerwa umuti. Icyo twifuza ku mpande zombi, leta y'u Rwanda na leta ya Kongo, abayobozi bacu badufasha bakajya bagirana ibiganiro mu buryo bwo kubaka amahoro. Nta mahoro nta mutekano, nta mutekano nta mahoro, nta nubwo twabasha gucuruza. Bicare baganire bakemurana ibibazo bafitanye. Uro niba abanyarwanda bomuka bakagira ibibazo, abanyarwanda abakongomani bakomoka iwacu bagira ikibazo, ni ibintu mwakumvikanaho mukatukorera ubuvugizi tukabana neza nk'uko twari tubanye neza. Ku ruhande rw'inzego z'ubutegetsi z'u Rwanda, Bwana Habitegeko François utegeka intara y'Uburengerazuba mu kiganiro aheruka kugirana n'abanyamakuru kuri iki cyumweru yasabye ko inzego z'ubutegetsi mu ntara za Kivu y'Epfo n'iya Ruguru zacungira umutekano abanyarwanda bakorera muri iki gihugu gituranyi. Abaturage bacu barabizi, uje bamwakirana yombi, ariko hari abaturage bacu bajyayo hakurya bagahohoterwa n'aba bantu twavuze. Ibyo rero nabyo twaje kubyamagana kugira ngo dusabe ubuyobozi bwa Sud Kivu, ubuyobozi bwa Nord Kivu bacungira umutekano abanyarwanda bambuka iwabo nk'uko ducungira umutekano abakongomani bambuka iwacu. Umwuka mubi ukomeje gututumba hagati y'ibihugu by'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo unateza urwikekwe hagati y'abatuye ibihugu byombi ugaragara nk'ushobora guhungabanya imigenderanire hagati y'abaturiye imipaka mu gihe nta cyaba gikozwe mu maguru mashya. Nkibutsa ko intandaro y'ibi ari intambara ihanganishije ingabo za leta ya Kongo FARDC n'inyeshyamba za M23 iheruka kubura muri Kivu ya Ruguru. Ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bushinja u Rwanda mu buryo bweruye gushyigikira izo nyeshyamba, ibyo Perezida Felix Tshisekedi yongeye gusubiramo kuri iki cyumweru mu ruzinduko agirira muri Kongo Brazzaville. Nyamara ubutegetsi bw'u Rwanda buhakana uruhare urwo ari rwo rwose muri iyo ntambara, ahubwo nabwo bugashinja umuturanyi warwo gukorana n'umutwe wa FDLR uburwanya. Temistokle Mutijima,
Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda. I Kigali mu Rwanda uyu munsi hatangiye inama mpuzamahanga yiga ku iterambere ry'ikoranabuhanga n'itumanaho. Iyo nama ihuje abafatanyabikorwa batandukanye igamije kwihutisha iterambere rishingiye ku ikoranabuhanga. Ni inkuru twateguriwe na Eric Bagirubusa uri i Kigali. Abateraniye muri iyi nama mpuzamahanga yiga ku iterambere ry'ikoranabuhanga n'itumanaho barahuriza ku kwihutisha iterambere rishingiye ku ikoranabuhanga. Baravuga ko urubyiruko n'abagore bari mu batagombye gusigara inyuma mu bikorwa by'ikoranabuhanga. Ellen Taylor ahagarariye urubyiruko muri iyi nama, asaba ko abafata byemezo bakwihutisha ibikorwa by'ikoranabuhanga rigamije iterambere kuri bose. Navutse mu gihe cy'ikoranabuhanga, mpuzi ibyiza byaryo n'ibibi. Kuva narabishoboye, ndashaka kubaho mu isi y'ikoranabuhanga uko mbyifuza, ntekanye kandi ntawe mpeje. Mwebwe bafata byemezo hirya no hino ku isi batubanjirije mu ikoranabuhanga, mufite ububasha n'inshingano mu kwihutisha iterambere rishingiye ku ikoranabuhanga kandi mugakora ku buryo buhuza n'intego z'iterambere zo muri 2030. Bwana Hawlin Zhao, umunyamabanga mukuru w'ihuriro mpuzamahanga ryita ku guteza imbere ikoranabuhanga ITU, ari naryo ryateguye iyi nama, yavuze ko imwe mu mpamvu iyi nama yabereye mu Rwanda ari igihugu cyihuta mu bikorwa bigendanye n'ikoranabuhanga. Bwana Zhao aravuga ko mu myaka 5 ishize bigaragara ko hari intambwe ikomeye bateye mu bikorwa by'ikoranabuhanga ku batuye isi, kuko ababarirwa muri miliyari 5 babasha gukoresha ikoranabuhanga. Nubwo biruko, nanone haracyari byinshi byo gukora ku batari bake bagihanganye n'amikoro yo kugera ku bikorwa by'ikoranabuhanga. Twabonye izamuka ryihuta mu ikoranabuhanga mu bihugu biteye imbere kandi bitera ishema cyane, ariko 1/3 cy'abatuye isi ntibagera kuri murandasi. Ubwo nabagera kuri miliyari 3 z'abantu, cyane mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere, mu duce dukennye, mu duce tw'ibyaro, mu duce dukeneye gushyiramo ishoramari. Kimwe mu by'ibanze ngomba gushyira imbere. Atangiza iyi nama mpuzamahanga yiga ku iterambere ry'ikoranabuhanga n'itumanaho, umukuru w'u Rwanda Paul Kagame yashimye abayiteguye. Perezida Kagame yavuze ko igihe icyorezo cya COVID-19 cyadukaga mu Rwanda no hirya no hino ku isi, ikoranabuhanga ryagaragaje imbaraga zidasanzwe. Gusa Perezida Kagame avuga ko bidahagije, na cyane ko hari ibyiciro by'abadafite murandasi nk'uko imibare bigaragaza. Mu ijambo rye Perezida Kagame aremeranya n'abandi bidasubirwaho ko mu byo bakora byose abakiri bato batagombye guhezwa mu bikorwa by'ikoranabuhanga. Yavuze ko ubufatanye ari ngombwa mu mugambi wo kwihutisha iterambere rishingiye ku ikoranabuhanga. Inshingano zo kugera ku bukungu bw'ejo hazaza bushingiye ku ikoranabuhanga, tukamenya ko nta usigaye inyuma, ziri mu biganza byacu kandi twese dukorera hamwe. Nta kompanyi, igihugu cyangwa urwego cyabona ubushobozi bwo kubyifasha. Tugomba rero gushyira imbere ubufatanyabikorwa bw'abikorera mu rwego rwo kwagura ibikorwa by'ikoranabuhanga kuri buri wese, kandi tuzirikana n'abaturage babifitemo ubumenyi. Iyi nama yahuranye no gufungura ibiro by'ishami ry'ikigo cy'Abadage Road and Schwarz cyita ku bwirinzi bukoresheje ikoranabuhanga. Ibi biro byafunguwe mu Rwanda bwa mbere ku mugabane wa Afurika. Ni ibiro bizafasha mu kubona imirimo mu rwego rw'ikoranabuhanga ku Banyarwanda. Perezida Kagame yizeje ubufatanye busesuye kuri ba nyiri ikigo. What has determined our progress as a country is the focus. Igisobanura iterambere ryacu nk'igihugu ni ingufu twashyize mu baturage bacu, by'umwihariko abakiri bato. Rero ndabashishikariza gukomeza gukorana n'inzego z'uburezi zacu, mukomeze, mufite inkunga yacu yose, mudufate nk'umufatanyabikorwa wa nyawe, kandi rwose mwumve ko muri mu rugo. Aha ni hamwe mu hantu hake mushobora kwita iwanyu. Bimwe mu byo Perezida Kagame yasabye abafunguye ishami ry'iki kigo Road and Schwarz gishinzwe iby'ubwirinzi bushingiye ku ikoranabuhanga no gutanga amahugurwa ku by'umutekano ushingiye ku by'ikoranabuhanga no gutanga imfashanyigisho zijyanye nabyo. Biteganijwe ko iyi nama mpuzamahanga yiga ku iterambere ry'ikoranabuhanga n'itumanaho yateguwe n'ihuriro mpuzamahanga rishinzwe guteza imbere ikoranabuhanga ITU izamara ibyumweru 2 mu Rwanda. Ijwi ry'Amerika i Kigali.